аяққа чегіп қалған себебім мұнда бір жарым жыл бұрын бір туған менің бетіне рак болып ұрған. Андакей народный магазин орнында отырсын. Ал үйімізде бір жарым жыл болды қайтыс болып кеткені. Андан кейін өзім олып чал болып қалдым. Балам үйге апарды келіне көзді шөлеп тышқа шығарып қойды. Азымына. Мен тыштан емеспін, бүгінгі тоғысы үйім бар. Квартирада тұрамын. Квартираға қанша төлейсіз? Оштен 2000 келді. Пенсияға шыққансыз ба? Пенсияға жоқ, пенсияға шығамын. Балаңыз сіздің ушул көчөдө отуруп кайыр суратканыңызды билеби? Билет. Билсе да карабайт. Караганда анын колунан эмне келет? Эки баласы турат, бир кызы, бир уулу. Бирөө жок, жашай бергем дедим. Өзүм чыдаган жаным. Жалгыз эле балаңыз барбы? Менин бир эле балам бар. Чалыңыз жолдошуңуз? Эбагында качып болгон. Качып болуп кетти. Бул жерде бир күндө канча каражат таап атасыз эми? Акча. Эми ар кандай айтып айтыш кыйын. Буйрганы да. Буйрганы. Суукта üşүгөн жоксузбу? Болот акырында. Болот. Менин качып болгондо өзүм көрүкчал болуп калдым. Больницага түштүм. Сироз кечинде болду экен. Биринчи күндөн баштап картаны сала баштадым. Ошого жанталашып кийин чогулуп түшкөн экен. Канча убакыттан бери ушул жерде отурасыз? Башта 2 жылдан бери. 2 жылдан бери, 2 жыл. 1,5 жыл тетиги народный магазинде отурдум. Андан кийин биякта. Жайынан баштап биякта. Бүгүн канча акча түштү? Бүгүн болгону 80-90 сом түштү. Когда ты отучишься, еще. Атыңызды кайра айтсаңыз? Абдулова Гүлмира Саякбаева. Байыны морот кадата ошол кайрымдуулук передача берип, ошол сыйынтып тартып кетишкен. Элчивке рахмат, Элчивке жардам берди. Өзүңүз кайсыл район тургунусуз? Мен Көлдөн болом. Көлө болосун, Кайсы районунан? Григорьевкадан. Я. Григорьевка. Григорьевка.